Ali Marka ima šta, na bazen se zašlela na grob. Neće mi go prostiti nikad. Oni koji su odgovorni odgovarat će, pa da je moj brat u terenu. Eto toliko. Svačija me djeca bole. A Jovan i Vukan su na gardili su na stasi. Nije Cetinje vjerski grad. Ali nije se ništa učinjelo. Kad se govorila da će se desiti i drugi masakr. Rekli su, ova žena je luda. Nije sam. Nije su uspjeli mentalno da me sruši. Nikad neće. Nikad. Kad bude palo da ću otići kod njih. Neka je sramota sve. Sve koji su odgovorni. Eto to je. I bazi ovo što smo mi izvršili. Nije da više majka bez krvi, ko sve najgore želi. Sve najgore. Nije su imali milosti za moju djecu. Ja nemam milosti. Neka cvjeta rosno cvijeće, nek se kiti s njim proljeće, ja ga neću više vrati, jer nije za mene.